Abu ubi makan jolau, balik kanyang mato mangan tua. Abah sobo ojo maaf ku asugi sagadang paham po baru. Yo Allah, yo Allah, yo Allah, yo Allah. Onde mata ciko yang nyuginya mana, apapun yang dipakai ndak usah pikiran bana. Dari mata ciko kita pun bisa beraja, apapun masalahnya yo bawa bagoyang saja. Kona milenial nikmatilah masa muda, salah satunya bagoyang bersama kita. Tapi jangan lupa agama sama budaya, tetaplah bagajo adat budaya kita. Kalian yang di situ ndak akan pernah maju kalau tahu mode itu ikut ala tren baru. Biar kalian tak kaku dijamin lebih seru. Cobalah yo suasana baru. Itu sabana indah batu yo, kita harus cinta adat budaya. Biar nak kaku yo, ba inovasi yo, tanpa mailangan yo tradisi asli yo. Onde kinyang bana mata ci kinyang bana. Onde kinyang bana mata ci kinyang bana. Onde kinyang 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 bana mata ci kinyang bana. Gula aku rancang cepatai, urang bagi awak bacarai. Abu ubi makan jolau,